Bongeye kwirirwa bakunzi b'ibanga ryanjye, twizere ko muri amahoro, umunsi wabagendekeye neza, umugoroba mwiza kuri mwese. Karibu rero mu nkuru yacu y'uyu mugoroba, aho tugiye kubaganirira ku nkuru iboneka ku museke, aho inkuru y'umutwe igira uti Amerika yafunze ibyambu bya Irani ishyiraho n'umusoro ku mato anyura muri Hormuz. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yongeye gushyiraho ingamba zo gufunga ibyambu bya Irani, anemeza ko amato atwara imizigo yose anyura mu nzira y'amazi ya Hormuz azajya yishyura umusoro wa 20%. Irani ivuga ko ariyo yonyine igenzura inzira ya Hormuz ndetse ko amato ayinyuramo ahabwa uburenganzira n'ubuyobozi bwayo gusa. Inkuru ikomeza igira iti mu butumwa yashyize hanze ku rubuga rwe rwa Truth Social kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Nyakanga muri 2026, Trump yavuze ko inzira ya Hormuz izakomeza gufungurwa ku bihugu byose, ariko amato ya Irani n'abakiriya bayo batazongera kwemererwa kuyikoresha nk'uko byari bisanzwe. Inkuru igakomeza yagize ati inzira y'amazi ya Hormuz irafunguye kandi izakomeza gufungurwa yaba Irani ibyemera cyangwa itabyemera. Twongeye gushyiraho ingamba zo gufunga ibyambu bya Irani. Si ubwa mbere ubuyobozi bwa Trump bushyizeho ingamba nk'izi, kuko muri Mata ingabo za Amerika zari zatangaje ko zizajya zifata cyangwa zihagarika amato yerekeza cyangwa ava ku nkombe za Irani mu rwego rwo kugabanya ubushobozi bw'icyo gihugu bwo kubona amafaranga ava mu bucuruzi bwa peteroli. Tubibutse ko nyine ubukungu bwa Irani bushingiye kuri peteroli, ni mu rwego rwo guca intege Irani mu kugaba ibitero hirya no hino, aho igenda nyine igaba ibitero ku birindiro bya Amerika, ubwo baba bagira ngo bagabanye imbaraga Irani. Inkuru igakomeza igira ati Trump yanatangaje ko guhera ubu Amerika izajya yitwa umurinzi w'inzira ya Hormuz. Ngayo rero tubonye umurinzi mushya w'icyambu cya Hormuz. Uyu murinzi ariko ntabwo twazamuvamo. Umuntu ugiye kujya wajya yishyuza 20%, ubwo mu Rwanda peteroli yajya itugeraho ihagaze ngahe? Aha, Trump yakomeje agira ati avuga ko mu rwego rwo gushyiraho ikiguzi cyo kurinda umutekano muri ako gace, amato atwara imizigo yose anyura muri iyo nzira azajya yishyura amafaranga angana na 20% by'agaciro k'imizigo atwaye. Aha, Irani rero yahise isubiza, yanze kuripfana irarisubiza. Ni gute ubundi igihugu runaka kiza gufata umwanzuro mu kindi gihugu? Ntabwo yabipfanye rero, yavuze ati Irani yahise yamagana icyo cyemezo mu itangazo ryatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Tasni. Umuvugizi w'ingabo zirinda impinduramatwara ya Kisilamu IRGC yavuze ko Amerika yashyize mu kaga gakomeye umutekano w'ubucuruzi mpuzamahanga bwa peteroli na gaze kubera ibikorwa byayo mu nzira ya Hormuz. Nibyo koko, Irani yavuze ko igikomeje kugenzura iyo nzira kandi ko izakomeza kurinda inyungu zayo. Hagati yagize ati tuzashyira Amerika mu isoni no mu kwiheba birenzeho
kubera ibi bikorwa bishya by'ubugizi bwa nabi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Iran yari yavuze ko inzira ya Hormuz ifunze, ibyatumye ibiciro bya peteroli bizamukaho kane n'ibice 0.8%. Rega hari ibintu nyine, iyo speculation ni ikintu gishobora gutuma ikintu gihomba cyangwa se kikaba cyazamura agaciro. Iri jambo ryonyine Trump aba avuze cyangwa se Iran ibitangaje, automatically bihita bigira ingaruka ku gicuruzwa cya peteroli ndetse na gazi. Kuko nimba avuze ngo, ni urugero, nimba Iran ihise ivuga ngo irafunze, umucuruzi ahita yibaza uko azagenda kurangura ahenzwe. Nimba ari buhendwe, ntabwo azacuruza ku giciro kiri hasi y'uko azajya kurangura, agomba rero guhita yongera. Rero sinzi aho ibintu bizakomeza kugana. Dukomeze dusome inkuru. Iran na Amerika bikomeje imirwano. Ibitangazamakuru byo muri Iran bivuga ko ibitero bya Amerika bimaze kugwamo abantu 24. Iran nayo ivuga ko yagabye ibitero mu birindiro bya Amerika biri mu bihugu byo mu kigobe birimo Qatar, Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Jordan, Bahrain ndetse na Kuwait. Ibyo bihugu byatangaje ko byaburijwemo ibitero bya drone na misile za Iran byari bigamije kwibasira ibirindiro bya Isiraheli ibirindiro by'abasirikare cyangwa ibikorwa bya Amerika. Iran yavuze ko ibitero byayo byari bigamije kwibasira ibirindiro bya gisirikare bya Amerika biri muri ibyo bihugu. Ubundi uburyo nyine nk'uko mwakomeje kubyumva, uburyo Iran iteramo ntabwo iba igamije kugira abantu runaka yica, iyo itagatinga ibirindiro bya Amerika. Haba harimo nyine udashaka guhunga, udashaka kugira gute, akaba ari we ubasha kubigwamo. Iyo akenshi hari n'igihe itangaza ngo aha n'aha tuzaharasa, umusivili urimo abavamo, ubwo nyine abiri bisangamo akaba ari ba bantu b'abasirikare cyangwa se b'intagondwa. Rero iyo urebye iyi ntambara, sinzi aho izava, sinzi n'aho izagarukira. Twebwe abanyafurika nitwe dukomeza kubihomberamo kurushaho. Of course n'abari mu ntambara muri Iran hari ibikorwa biba byarasenyutse, abantu bakabura ababo bitagakwiriye. Ibi bihugu hari nk'abantu baba baravutse intambara iba, bakaba bafite imyaka 30, igihugu cye kiri mu ntambara, kiri mu mvururu. Uwo muntu ntabwo aba azi ngo amahoro ameze ate, umutekano uba umeze gute. Ikintu aba azi aba ari intambara. Mu by'ukuri aba ari ibintu bibabaje, aba ari ibintu biteye agahinda. Nk'abantu 24 baguye muri ibi bitero bya Amerika bimaze iminsi biba, wakibaza ngo barazira iki? Bagenda mu buryo bw'amaherere. Abantu bari abantu bafite umumaro mu bihugu byabo, bafite umumaro mu muryango wabo. Bijya bimbabaza iyo mbona agahinda aba bantu baba bafite kuri social media, barira ko babuze ababo. Aba ari ibintu bibabaje kandi bitagakwiye. Tugeze muri bya bihahari byavuzwe byo mu minsi y'imperuka. Ureba ibintu biri kuba bikagucanga. Ahantu hose intambara, ahantu hose intambara, abantu bapfuye. Bikakuyobera. Ukongera ukibuka igihugu cy'abaturanyi muri Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, naho ubu Ebola iba iri kuvuza ubuhuha. Ukibaza ubundi buriya mwebwe mureba mubona Ebola muri Congo ihari?
ubona Ebola muri Congo ihari? Cyangwa ni ibintu bapfutse abantu mu maso kugira ngo ibyo bihugu bikomakomeye byibereyeyo bibone uko bitwara amabuye y'agaciro biboroheye, abandi duhugiye mu ndwara ya Ebola, ibyo nyine duhugiye mu ndwara ya Ebola, abandi bari gupakira amabuye y'agaciro bayajyana. Duhugire mu ntambara ziri kuba, abandi bapakira amabuye y'agaciro bayajyana. Bazagaruka badutwaye matiere premiere, batugurishe amatelefone ahenze, batugurishe ibikoresho by'ikoranabuhanga nyine mu buryo buhenze, kandi matiere premiere barazikuye iwacu. Sinzi, ni akasamutwe, amaraso y'abantu yarahagendeye, abenegihugu bari mu ngururu, amashuri simpamya ko akiri kugenda nk'uko bikwiriye, ntabwo bishoboka. Abanyarwanda twanyuze mu bihe bikomeye turabizi, dufite experience ihagije kuri ibyo bintu, tuzi uburyo umuntu uri mu bihe by'intambara bimera, ububabare aba arimo. Rero tujye tunasengera aba bantu, twebwe nta kintu twashobora, nta ubuvugizi bwacu bushobora no kutarenga umutaru, ariko nimba unkurikiye wizera Imana ujye uyisenga, usabire n'aba bantu bari muri ibi bihe. Wibuke nawe ibihe byigeze bikugeraho bitari byoroshye, wishyire mu mwanya w'aba bantu, bitume uzamura isengesho ubasengera, kubera yuko ntabwo ibintu biba biboroheye habe na mba. Mwakoze rero gukurikirana iyi inkuru zacu, naho ubutaha nakagaruka. Umugoroba mwiza, murota Imana baryamye, abari ku manywa mukomeze kugira umunsi mwiza, bye bye.